anak iti trabaho ka na ka. Insagana mo namin nga usarak. Siyempre, Dad. Adami na nitibag mo. Diyay lamang ibagkatan nitibag mo. Kasta ti kayat ko kahit. Uray may sa ti anak ko. Nukasken ka, ti kalaeng ken kagaget na, chiray. Isagana namin na masapsapul ka. Ay na wow. Siyempre, Daddy. Kayat kayo nga rod. Indak nga ro trabaho na? Tay kwartak nga rod din na, Dad. Ha? Awan pagpasahik ama panidya pagadalan. Awan kwartamon? Awan, Dad. Manumat lang nga dyan tadyo akwartak. Ado pa'y ti binayada kay dyan pagadalan. Naibusan, Nakakasi kami. Napobre ka launay nga anak ko. Di naklatultuladin nga ado ti kwartana. No, ado ti kwartayo, nayunan yung arutit itadyo kanyak, Dad. Ay, nayunak to. Saan pa nga ita? Amok ang awan mat kwartayo. Iso nga ibagayo asan pa'y nga ita. Nagado dita. Jak beday gaman. Ado a kwarta nga agpaiso. Ngam kwarta mat ti sabali a tao. Saan yung mata kwarta, Dad? Nore kita to. Kwartak to amin nga kakaiwara dita. Mumaknangak to anak ko. Nga ta, Dad? Saan nga ta ako maro ti rigat yo? Ay, puputong ti bagak. Adun to ti kwartak. Bumaknangak to. Ay nawaw. Manang, imbag ta nasabat ka. Apay ka di. Ada ka di ibagam. Kita-kita ang anak mo. Nakita ka balog kahit. Sapay ada lalaki akadwana. Inton kwan agsikog adi na oras. Mangibabain. Ade, nagpakada ti anak ko. Ada ka no project da iti pagadalan. Isu tinapanan na. Oh, project nga ta tinapanan na? Siguro Saan mat siguro nga agbalbalog. Tanaga tumat dagiti grado na iti pagadalan. No nababa, iso agata pa. Saan mat? Ay, basta bantayan nyo tamang ibabain. Di nalatultuladan ti anak ko sa rumumwar. At dalay ti balay may. Ay, imbag ta nasabat ka dito'y tiyandaan ipag. Saan ka di arumrumwar ni Cherry nga anak yo? Rumrumwar numapan iti pagadalan. Iti malam, mapan iti part-time at trabaho na. At ang amin nangalakan ko na akas crew iti may sa fast food chain. Imbag man ta na ala akas crew kat agad-adal pa'y laeng. Amok namin ti akin kukwa. Sigod aka adalak. Nagpatulong ak nga alaan da ko man ni Cherry, ta isupay pag-allowance na. Imbag tada part-time job na gayam. Iso naragsakan mo ti kabsat mo ani Tom. Tagtrabaho, apa man na malpas iti klase na. Agawid tumaten iti agsip nga. Saan ka unay nga agsasaumay papan iti ka anakam? Madlaw anasayar ti kabsat mo ay nawaw. Anyo ko matipakasairan na katpudnumait. Kanayon ko makita ti anak na makikuykuyog kadagiti kaadalan ng agbalbalog. Namnasingpat mat dya anak na, nanakamat nga ubing. Nasingput day jay kagawan amuna trabaho. Di lagpas-pasyar tiraramidin na. Ay nawaw. Aha. Saan mo unay alabsan ti agsasao? Tadi mo matamo ti mapasamak iti masungad. Di mo amo adag iti nalabas ti panagsasauna isunto ti manglamot matlaang iti sauna. Pagsasaula day ta. Basta ni Cherry ti kasingpatan. Amo nakatulungan kani sakit. Day tamanan ti maisa akam malim. Kasla ni Cherry lang ti anak mo. Uray dengdenggan dagiti daddo mga anak mo. Ni Cherry latan ti makitkitam. Madiday ta. Ay di nakisuro ti araramida ka, sika. Nalaingak may papan ka dagiti abambanag. Saan mo ka di nga amo nga dagiti agin lalaing? Isupay ti adu ti kamalina. Ta saan da nga minakayat ti paisuro. Day tamanan ti kong kunak. Amok ter aramida kuna lang arudan day. Siyak ti immalaan ni Cherry iti kinalaing ken kinakagag. Agsip nga tan. Umay kan tayo tulod kay Jibalaya. Ay, saan ang mga nuagungat ni Daddy. Diyak kayat ngay kaniti pagsakitan tinakam na. Siyak ngamin ti kayat ni Daddy. Di mo kadi kayat ayam amunak, mate? Saan pa'y nga ita? Tagad-adal tapay. Basta, ilimad tapay ti relasyon ta. May mayat ano maamuhan ti relasyon ta? Saan pa'y nga rod nga ita? Madanon to day ta panawan. Kahanon to? Inton dakkel ti tiyan mo? Day tapay ti parikot ko. Sikan tumat ngamin. Ay, di na pa basulan ha. Tawari si kakit, kaya't mo tinaramid ta. Apay, pinilit kaya? Dakala parikot ko day to eh. Kasanok nga ta nga iliman.
Kasano na dumakkel nga agpaiso ti tiyan ko? Ay, umay kanto man di balay. Yam-am mo nga minti anak ko ti boyfriend na kat. Umay da kano inton malam. Dayta kat ibagbagak. Oh, mamati kan iti ibagbagak asabalin ti aramidon ti anak mo. Saan ka di nasaysaya at jawan ilimlimad na. Kasungsungbat na kano iti kaayan-ayat na. Isu nga yam-am mo na. Nagubing da pay lang adan kaayan ayat da. Di mo ngamin amo bantayan ti anak mo. Ay, anya pa'y nga kasta. Makumi-kumakmat ngamin iti kinaado at trabahok. Ang bumbat nga awanan day di asawak. No sa anak nga agkuti, ay kasano kami nga agina. Gaputa makumikum kan nabaybayan ti gatel ti anak mo. Ay, pagyamanak lang na. Tanapudno ti anak ko. Ngam ti agsikog di tawalwalang. Ay, musyak di agsikog ti anak na iti walwalang. Ha! Ulod nga erwar iti balay ko Pag timugak ida iti lalaki anang sikog ken kuana. Itagbat mo iti bato ti imbagang. Awan maaramidak tarik na adamat dayta. Adamat ten ken kuana ano dumungag iti balakad. Ngam no saan? Ay, hanyagay nga rod. Ay musyak ti di dadenggen ay jak amo ti maramit ko. Di dakpad padasen. Siyak pay lang ti ama. Anak kulay da. Ay nawaw. Imbagpay ka, no kasta. Amok ti araramidek. Siyak pay. Nalaing ang iti amin na banag. Tanda naman dayta. Jaket inaramit ti kasinsin mo. Ada kanumot inyawid na akayan ayat na ijibalay da. Inyam amuna ka no. Imububingan. Adaki din kaayan ayat na. Kasla maawanan iti lalaki. Ada ka din kayan ayat ti kasinsin ko, Dad? Ada nga rod ka no. Jak kaya tatoladam Agturpos ka pa nga umuna. Awan lat amok anasayat a pagbanagam no nasapa kang agpasikog. Mawatam When, Dad? Kasano da ito yan? Anya ka ti aramidag. Oy, Chiri. Apay na paulimak ka. Ay, kwa, Dad. Malagip ko nga minti kasinsin ko. Makiasawa ka din, Dad? Diyaga mo. Kasla maawanan mo ti lalaki. Aggaganat ang makiayan-ayat. Oh, suron ko. Ay, nawaw. Nakarumat ti panagsasaom. Ang mga numasaktan mati kabsat kan ti kaanak kami ti daytang aramidam. Awan bibiyang ko. Diyak namin kaya ti may babain. Tuladan da ko mati kinasing pati anak ko Saan ka da di makin inaram ter aramidin da. Wen angam agad adal matlatta ti kaanakam. Saan mo ta si Mardang iti panagadal na? Wen, ngam kanayon da nga kuy-kuyog iti boyfriend na. Inton kuan nagsikog adi na oras. Oh. Saan nga amin ang makikuy-kuyog kat agsikog? Ay nawaw. na, di mo ipilit. Awan papanan na. Kuyog-kuyog, pakaalaan ti sikog. Kunada nga ron. Ay, saan nga amin lakay? Saan ko manarugit na panunot mo? Nay, ay nawaw. Apay narugit mo. No kanayon da nga agkuyog. Patsyam, adi dagkinibin. Oh, inton kuan, saan laki bin? Inton kuan, kuha, saan ko nabaliksin? Just kiki di dayta. Anyang tati aramidan, tatapno saan na dumakal ti tiyan ko. Awan mo ti amak. Ibagatang aminin ka dagiti dadakal mo hatap no malpas ti parikot ta. Saan ang mabalin? Diyak kaya't ngagpungtot ni Daddy. Ang mga no paisun na timbangan na nga uludan na nga irwar ti anak na ngagsikong. Ang mga no karatyan na kapay. Karatista ka diti amam? Wan, Bobby. Black belter day jay. May salang at hanog na kan ka, ang mga numawanan kan iti puot. Napigsa ni Daddy. Ay sus, delikado nga ron mo kasta. Sapay lupitay ka na kutungak. Ang mga ang mga maipurwa ka. Day tangarot ti pagdandanaga ka mapasamak. Sapay no agungat ni Daddy kat dumanog la adagos. Ha? Ay sus, mabuti nga kasumango ka ni daddy. Mapan kami kanu kada daddy, ija Bisayas. Tada importante nga si kasun mi. Panawan na ka din. Apay no saan ka na sumurot? Di kagda nagtagsubliak. Kaano ka ngay nga agsubli? Ay kwa, umawag ak tulutan. Sa anak nga agbayag. Tung paalak lang tibili ni daddy. Karim kanayon nak nga awagan. Diyak lakit di makaturog no di nak awagan. Promise, di kagdanag. Kaano nga iti ipapanaw yo? Inton bigat matlaan.
Umay ka no dumaanon ti dadakkel ti kaayan ayat ti kaanakam. Umay kan to kumaa. May saka makitungtong kadag iti dadakkel ti kaayan ayat na. Dita kat ti kunak. Ubing pay lang makiasawan. O di ka gatil at talaga. Di na tultulada ni Cherry anasing pay. Ngay malakanyak. Halan umay ka di makitungtong. Umayak, tapagungtak dyan anak mo. Ay, una yun. Di pa'y nakaturpos makiasawan. Ay, lading itak tinapasama ka ading ko. Imbagla ti agkasardan na. Tidakas kat no agsiko ka di da pa'y nagkasar. Oh, tapisak to pa'y no siya. Mangibabay ti kasta klase ti anak. Jack laki di kahit ngagpakita kanyak ti kasta. Tama nga no Jack makapagtepel ka mautang ko ti biyag na. Ay nawaw. Awanan ti mabalinan no adaditan. Anusan tasaanan amay babawi. Oy, ada ka di marikrik nam anak. Kasla umres ka kan awan gaganay gayam. Ha? Ay, awan mat mami. Kanayo na klaro rusukan. Ay, mabit lang mami. Mabana ki dyan lababo. Anya ka din ti mapaspasamak iti anak ko. Amangan lupod no ti atap ko. Madanagan iti anak ta. Addan atap ko kan kuana. Kanya ti atap mo. Kasla imposible ti atap ko. Iti makitkita kan kuana. At nga agatapak. Ipan mo iti doktor. In kay pakita. Mga no da sa gubanit na. Talaga nga aramidak dayta. Kasaok ti anak ta. Napananaya, takasaok. Rimor itay. Nalabit anapan nag-eskwela. Apay ajak matan makontak ni Bobby. Nagsukat nga ta iti number na. Ay nawaw. Oh, apay ka di akasla ada kasurun mo. Apay akas ta ti rupam. Sana may ladawan. Ajak nga minan makontak ni Bobby, mami. Sino day ta, Bobby? Apay kumanusan mo ang makontak? Sana mabalin nga ilang mga anak ni Bobby. Sino nga ro day ta, Bobby? Mami, ni Bobby ti ama ti si Kuko. Anya, kaya't mo asawan. Pudno ti atap ko nga aginaw ka. Lading itag, mami. Pagkawanan na ko, ma. Puno ka di tinangag ko. Ulit man, Cherry. Puno ka di. Sorry, Daddy. Pagkawanan na ko, ma. Natidak mapagkawanan. Aramidan yung tikay-kayat yung aramidan kanyak. Auray patayan da ko, awatag tidusak, Daddy. Ay, panpanakil ka. Amay sana singpit nga anak. Amay sana nakman. Ita, bayan lang iti pa kay babay nak. Marunaw ak itibain anak ko. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo.